Kasenjuk kinom sensasyon ka upar Shillong kilatak ranya ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited. Halor kajing suki bat kajing treipang dap rukom ya kasurok 4 lane na umserpi sya upar Shillong kabala penlong ya kajing hangkali kabajur hakathan. Kasenjuk harengkat ki head officer kajela haka step khatnyu trek jeleu kila penlong ya kajing jurip ya kane kasurok ban pektu ya ki e ki jing e ki bami na kane kajing shna ya kasurok 4 lane Shillong dauki National Highway. Hakane kajing jurip kasenjuk nong sensasyon nong upar Shillong bat ki he sorkar kila penpau ya kajing bom ihun halor kajing suki palat kajing pentrai bat kajing trai tang dep rukom ya kane kasurok National Highway bala pentrai daga NHI TCL. Uba Tosan Bha Marwain Block Development Officer Kamelim CNRD Block uba yalam ya kane kajing jurip uyathu ba kajing jurip kalasdang nadu kapor menstep na jingking Sherpi bad yaj shalom moba 101 area bad penkut halaimer upar Shillong ya kane kajing jurip lapen long halor kajing kentu ka Deputy Commissioner ka East Kasihil District bad ki head officer ngiwan mutasngi ngidon rengkat lang bat kisunjuk kirang Pak Shnong bat ngidon lang ki officials ki bawan lang na ka PHC ki NHI DCL naliang ka office yung Block Development Officer Milim iwan ban jurip ya kini ka surok bapentrai menta limba ke NHI DCL te ladon kaptu kami ki jimujor nakaliang ka Shnong baki jingya baki syam maki halor kani ka jing pentrai jong kani ka surok te meneng ila sedang ketai beje kani ka jing jurip nilai poiswa hampe ha tika bridge Sherpi adin tapat nilai wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area adin 101 area pat ngi wan adu kani ka point mentah te ngilalap kibun kaptu kani ki issues ba nakaliang NHI DCL ba ki officials kila kular ba ki pendap kamtam ban resolve ki issues ba ki kisham ki pat ba kawe kalong ba kala khamnya kamtam ru bangi pet ba ki traffic kala pentut ya kajing ya ki kali badru kala wanra ya kajing ya ki pat ba kibun bunsin ba kisham jing ya lara kilet Shillong lani kilet kinu kijing tre jongki kisham kimpor ba bani tang nakadaw ba kamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic timutasi wilayawan ngadon rekat lang ba Shnong tinga ingu iborok ki nongkit kam jang Shnong ki baladon rekat lang bangi te mengingila kerpat yu NHI DCL badru ngilai request ba uri ban pen kloy ban pentre kam ya kani ka surok kenang ba kan wanra ya ka kajing mentoy pat ba o kidon kalian ke NHI DCL su kibun ki issues ba mkiru ki syam kibun ki challenges ki problems tingiru na liang jengi ni kloy ban menyerap ki panai kanu ko cooperation lani kajing tri kamlang barki baki don kap de polisi bun kata ni nangaliang ka block office ka sunjuk jong dinokit kam jong ka rabak Shillong jong upar Shillong ka ba ka mensim ka ba Snokia ka meeting ka ba ngila dep longshen bat ngila pentemai dinokit kam jong kesenjuk di ka isu ke Bening Kongdu ke ba ngila sim kalong ban kendu ya Deputy Commissioner jong ke East Kasihil Semenin bangin lek rabun ki isu ke bedai ba kathan jong ka Shillong henry ke isu ke ba Ning Kongdu ke bakta ingi kalong ka jing sakun ne jing dehenggali ka balalong sabab palat ka ba ngi kum ki longsong Shnong jong kathan nimla isu ban pediang ne ban susngam te ka meeting menin ngilayu ban ya kenduk lang ka jingdon lang jong jinang Pak Shnong baro kinong kit kam jong kesenjuk ka police department bat kamtam ya ka NHI DCL ki ba pentrai kani ka project bat kumbala batai i video jengi ba ngilayu ban mon inspect mene hang dia po jengki Sherpi bat ngila pensngau ya ka NHI DCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo upar Shillong ka de kajing slow jong ka traffic hapo jengki Sherpi kamdei ba kadang sna ya katu ka side bridge ngai kani kajing deng kali kala dei mentala katu kani penai bat nila snow ba haki ba kani kadi ka bangimla mentiang namar ba ka kam kalong ka basuki sebab pala kajing tre jongki kalong kabam debiang hadu kata bangila wan pej idi kimat la jong mene bat nakaliang jong kiru kila kubur hi namar ba kimla pendap yang ni project kumba kila kular henry pat kumbala pensai video ngila yu pat banya selok baki bat kila pensngau kajing aba mangi nakaliang kesenjuk pat ngila kular mengi tre lang baki bat nara kidong kam kajing garap hilang di bakloy banya rap baki
Henry mana yang layu apat ban snow yaki ba jadi ban pendap no shawut buat ban repair ya ke stretch hang dia Sherpi hadu ang ni halai mer ang ni ba desa kenang ba traffic kan long ka ba kham kloy ba kesrok kan bha ba kibri gelak ban ya namar lengi cross ya ka lubong ni bagin let jinglet sor min step for pra ndai spo buje tang sulit yang tu khmat kesrok kala kloy na poi spo MES Anjali Pom gari kana kala kham kloy ke traffic Henry hang ni penepet menta ka harwe bejero kan traffic jam kadang don ba hang ni surok kalong kai ke jing ya ki nong song jong ka ni ka than bat kiwe ki isu pat kemala batai video kedai ba ki line department ki badon hang ni nak yang PHE nak yang traffic ru sila kular bakin persan ya kani ka jumpa stat ya kani kam hang ni pa than jongi bat yang ni ai play sha video EDC ki department traffic police bat khamtam ki para nak kam jong senjuk bagi lai plat por kani ka por mangi don ka ka jing sngo kya hamin sem bani i ba ki nong song jongi hang ni kin hamat ya kani ka traffic jam man kesni